шунавандагони гиромӣ ҳаводорони барномаҳои телевизиони Баҳористон, барномаи Фурӯғи субҳи доноиро дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии Фурӯғи субҳи доноӣ ки бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардидааст, пешкаши шумо мегардонем. Хуб, мо дар ҳар барнома мекӯшем то шуморо бо ҳунар ва маҳорати китобхонони наврас ки дар озмуни Фурӯғи субҳи доноӣ иштирок кардаанд мехоҳанд ва худро номнавис намуданд ошно гардонем ва бо ин мақсад мо роҳ гирифтем ба сӯи шаҳри Ҳисор ва айни замон дар муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 8 шаҳри Ҳисор қарор дорем ва яке аз хонандагони фаъоли ин мактаб дар назди мо қарор доранд. Хуб, марҳамат, худро муаррифӣ кунед. Ман Ғанир Закариё, хонандаи синфи 8 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 шаҳри Ҳисор. хеле хуб, мегуфтед ки шумо дар кадом номинатсияи озмуни Фурӯғи субҳи доноӣ иштирок кардан мехоҳед? Ман бисёртар ба китобхонӣ аз хурди шавқу рағбат зиёд доштам ва муаллимаҳо ба ман тавсия медиҳанд ки ту ба қироаткунии шеърҳо хеле хуб ҳастӣ ва метавонӣ ки дар ҳамин номинатсияи назмӣ иштирок намоӣ ва мо боварӣ дорем ки дар ин номинатсия ту муваффақ мегардӣ. Яъне шумо дар номинатсияи назм иштирок кардан мехоҳед? аҳсан, ва шумо китобҳои хондаи шумо ба чанд адад мерасанд? Китобҳои хондаи ман зиёда ба 80 то мерасанд ва ман то оғозшавии озмуни Фурӯғи субҳи доноӣ кӯшиш менамоям ки шумораи китобҳои худро ба зиёда аз 100 то бирасонам ва дар ин озмун сазовори ҷойҳои намунавӣ гардам. хеле хуб, мегуфтед ки бештар асарҳои киро мутолиа мекунед? Ба ман бисёртар устод Сотимул Озода ба ман бисёртар ба ман писанд ҳастанд ки онҳо бисёр ривоятҳо ва повестҳои ба шахс таъсиркунандаро ба талабагон пешниҳод менамоянд ки мо аз ҳар яке аз он повестҳо хонда ба худ дарси ибрате аз онҳо гирифтаем. повестҳои устод Сотимул Озода гуногун ҳастанд, зиёд ҳастанд. Зиёдтар ба ман субҳи ҷавонии мо ки ҳоло дар замонҳои пеш бо номи субҳи ҷавонии мо машҳур буд ва ҳоло бошад бо он саргузашти Собир ном дорад, ба ман бисёртар маъқул мебошад. хуб, марҳамат, нақл кунед ки адиб онро кадом сол таълиф намудааст ва бо чӣ мақсад, мазмуни ин дар чист? ин асар бо он оғоз меёбад ки Собирҷон дар оилаи онҳо на он қадар калон мебошад ва онҳо дар оила 5 нафар мебошанд, падару модар, бародараш ва худаш ки боз баъди чанд соле онҳо боз як писарчае бо номи Мухтор дар он оила ба дунё меояд. Собир бисёр писари доно буд ва дар сараш ба мисли духтарҳо кокулчае дошт ва вақте ки ӯ бо дӯстонаш ногаҳон ҷанг мешуд, дӯстони ӯ аз кокулчааш кашида ба онҳо ҷанг мешуд ва Собирҷон доимо ба модараш инро такрор ба такрор мегуфт ки модарҷон, шумо бояд ин кокулчаи маро аз сарам гиред, дӯстонам маро чун духтарча гуфта маро масхара мекунанд. Баъд модараш ӯро тарсонда мегуфт ки агар мо кокулчаи туро агар бурем ва то дар сари қабри Идрис пайғамбар ягон ҷонзодеро бурда ҳалол накунем, ту агар мо кокулчаи туро бурем, ту мемурӣ, гуфта ӯро метарсон. ва Собирҷон ба ин ҳама дардҳое ки дӯстонаш аз кокули ӯ мекашиданд тоқат мекард, то ки падару модараш кокулчаи сари ӯро бурида гиранд. ва як рӯз Собирҷон хеле касали бемори сахт мешавад. баъд духтури деҳа омада ба падари Собирҷон мегӯяд ки зуд бояд ягон ҳайвонро гирифта ҳалол кунед, то ки агар ҳалол накунед, кӯдак аз дунё мегузарад, гуфта ва ягона бузғолачае ки Собирҷон ӯро бисёр дӯст медошт, дар ҳамин ҳолат ӯро ҳалол мекунанд ва кокулчаи сари Собирҷонро мебуранд. Дар деҳаи онҳо қаҳтӣ меояд ва падараш роҳи Ӯзбекистон яъне Тошкандро пеш мегирад, то ки дар он ҷой коре ёфтад, оилаи худро таъмин намояд. баъд аз оне ки падараш аз Тошканд бармегардад, ба Собирҷон як тӯҳфачаеро ба мисли лухтак ба ӯ медиҳад ки ба ӯ Мирзодикак ном мегузорад, чунки вақте ки барои он ӯро Мирзодикак
ном мегузоштанд ки ӯ ҳардам нишаста хистан мегирифт. Барои ҳамин ӯро Мирзодикак ном мегузоштанд. Вале ногаҳон як рӯз бародари Собирҷон Азизхон ӯро бо пояш ногаҳон зед мекунад ва дар ин ҳолат Мирзодикак мешканад. хуб баъд чӣ мешавад? بعد از آن آنها با اهل اویلا پدرش با اهل اویلا آنها را گرفته به تاشکند به خانه عمکش ایساخواجه میبرند. اما در آنجا آنها زندگی خوب داشته نمیتوانند. زمستان که بود آنها خیلی سختی‌های زیادی را میگیرند و در همان زمستان خنک پدر صابرجان در حولی برادرش در حولی عمک صابرجان ایساخواجه یک خانه را بالای میسازد و آنها زمستان را در آنجا میگذرانند. ولی در این حالت آنها میبینند که زمستان خنکی بد آمده ایستاده است و پدر صابرجان در زواد دوست داشت و دوست پدر صابرجان آنها را به زواد تکلیف میکند و در یک انبار آنها را جای میکند که آنجا در زمستان خیلی گرم بود و آنها میتوانستند که زمستان را در آنجا خوب گذرانند. خب میگفتید که خود همین اثر یعنی صبح جوانی ما چگونه اثر است؟ این اثر را استاد ساتی ملغزاده از حیات خود نوشته است و به خوانندگان پیشکش نموده است که تا خوانندگان بدانند که ساتی ملغزاده هم در دوره‌های خردی خود چقدر سختی و مشقت‌های زیادی را در زندگی از سر گذرانیده است و این اثر ترجمه حالی میباشد و استاد ساتی ملغزاده این را از حیات خودش به تمام آدمان پیشکش نموده است. به نهایت خوب، چون شما گفتید که با نظم نیز شوق و رغبت دارید، میگفتید که نظمی کی به شما بیشتر پسند است؟ من نظمی هم کلاسیک و هم معاصر رو بسیارتر دوست می‌دارم. از کدام شاعران؟ من از نظمی معاصر از استاد میرزا ترسونزاده، لایق شیرعلی، استاد بازار صابر بسیارتر به من معقول میباشند. به نزدیکی که در سنه 20 ماه که روز زادروز استاد لایق شیرعلی بود، ما با یک چند از طلبگان به آرامگاه استاد لایق شیرعلی رفته بودیم که در آنجا آدمان زیاد جمع آمده در سر آرامگاه لایق شیرعلی و ما در آنجا یک جای با طلبگان شعرهای گوناگون را قرائت نمودیم. من میخوام که از استاد لایق شیرعلی پارچه از شعری با مادرم که استاد لایق شیرعلی نوشتن کمی هم باشد به شما قرائت نمایم. خب مرحمت. با کنج صندلی بنشسته شبها مادری پیرم، تو شاید جامعه دامادی میدوزی به سر نیت که روزی توی دیده در قد من بشکنی ارمان، ببینی تا به رنگ نو به حسن نو جوانیت، با آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من، نیا به چشم کم بیند به جستن چشم سوزن را، بلرزد دستی پر اعجاز تو در قبضه پیری، ولیکن باز میدوزی تو دسترخوان گلدوزی، که روزی معرکه در بین مردم آبرو گیری، چی دنیای است دنیای امیدی تو ایا مادر ایا مادر. در حقیقت هم استاد لایق شیرعلی در آثار خود بیشتر غزل‌ها درباره این مادر نوشته است و مادر را به نهایت توصیف نموده است و فکر میکنم که هر قدر که ما در وصف مادر سخن نگوییم کم است. خب در همین جا صحبت ما نیز به فرجام میرسد. ما به شما کامیابی های زیاد را آرزومندیم و تمنای آن را میکنیم که شما در این آزمون حتما سزاوار جای نمونوی گردید. سلامت باشید. به شما موفقیت ها را آرزومندم. سلامت باشید. تماشابینان عزیز، اینجا میرسیم به فرجام برنامه امروزه فروغ سوپی دانایی که در حاشیه آزمون جمهوری فروغ سوپی دانایی برگزار میگردد. و خاطر رسان میشویم که اشتراکچی برنامه امروزه ما خواننده صنف 8 مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 8 شهر حصار غنیف زکریا بودند و تا برنامه‌های آینده با شما خیر و خوش میکنیم. کتاب و کتابخوانی را از خاطر نبرارید.